Juan mau banta Karina. Shalom. Bapak Inang sini kekelengan nami marang idikepe merbekas. Mersampang deket merlo ate ngodiri, buiding kita pejumpa ibas acara Pepalum Ate. I kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang makdeng kupasakat kami sukuten keluahan en, mersodip mo kita asada tong idengani tendi perbadiai kita. Mersodip mo kita. Ali bapa nami si permasai ate, pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami ibagasan tendim simbadiaidi, ibas sukuten enda. Amen. Renungan tasi dari ibuku renungan wasiat nai si merjudul, keleng deket pengkep-kep ni Tuhan. Si bagian idok lapihan simbadia, imosi tersurat ibas pesalmen bindu 110 pitu. Janah nat sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat peduakan si mendok. Kumara bagi mo belgah keleng ate Jahoba tabakita. Dak hot ngo mendebas sana somi si dekah-dekana. Poji mo Jahoba. Lot 2 si perluna iberitakan perpesalmen 117 i. Imo keleng deket pengkep-kep ni Tuhan. Bana perpesalmen keleng deket pengkep-kep Tuhan i, oda boy isirangken. Keleng deket pengkep-kep ni Tuhan i, oda merkesidungan. Perpesalmen mendokken, Tuhan isambing mo dengan ta i perdalanan ni geluta. Sebagai i perdalanan ni bangsa Israel. Itikan iyan desing betuhan, Tuhan pe desing ma. Tapi tikan kitan dauh kan Tuhan i oda ngo gabendao. Dak tongo iyan desing. Imo sinidokkan kata ni Tuhan. Pengkep-kepna soh si dekah ni dekahna. Kumerna keleng ate Tuhan si oda merkesidungeni. Idokkan perpesalmen. Haleluya. Si bagi dimo, si lot iukur peraten kalak si merlias ate, deket si merlolo ate, ikarina keleng, deket pengkep-kep ni Tuhan. Mendok lias ate, deket merlolo ate, bagi mo kalak ski persangapi Tuhan. I perdalanan geluta i pertibien, tuhungo merliku deket merbatu. Buengo tantangan deket perubatan si kita adepi. Perpesalmen ki engetkan, keleng ate Tuhan i deket pengkep-kepna oda merkecidungan. Kumernakan idi, dak mersampang atemo, dak mendok lias atemo, ibagesen geluhta. Mersodip mo kita. Lias atemo Tuhan, singgo memere katamu simbadiai taba kami. Pergegohi mo kami Tuhan, mengulakan katamu idi. Ibagesen gerar ni Tuhan Yesus, mersodip kami Pakko. Amin. Bagi mo renungan tasi darien, ulang lupa ki subscribe, like, janah ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkiteken kita karinana, enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo si masu-masu kita karinana. Juah mo banta. Shalom. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.